Alo. Угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Сүйлөй бер анан, каяктасың? Тумшукта. Тумшукта? Ооба, айылда. Өзүңөрдүн айылыңарда турбайсыңбы? Ооба, өзүм айылымда. Сүйлө анан. Кимдерди көрүп атасың? Эч ким деле жок азыр. Биздин айылдагылардын баары Россияга кетип калган. Айылда жалаң биздин жоролор калган. Өзүңдүн тең туштарыңбы? Жок, 10 жаш кичиси дагы, 10 жаш чоңу дагы баарыбыз жыйналып тең туш болуп алганбыз. Жоролор. Булар накта патриоттор. Россияга кеткен эмес да? О, Ким? мына. Ошол патриоттун бирөөсү келет ат. Иностранец. Иностранец? Иностранец. Охо. Силердин айылга да иностранецтер келе баштаганбы? Жок, Каяктагы? Жөн эле бул досубузду эркелетип, иностранец деп коебуз. Анан? Эмне, досуңар чет өлкөлүкпү? Жок, каяктан? Ал кадимки эле өзүбүздүн лейлектен болот. Эмнеге анда иностранец деп койгонсуңар? Деги эле анын башында сүйлөгөндөрдө түшүнбөй жүрүп, ошого эркелетип иностранец деп койгонбуз. Коя тур, келип калды. Ey, dağın şu istelmenin başında kıdı bıdı kılıp atasın mı? Ne oldu? Kaçan bolsa şu istelmenin başında kıdı bıdı kılasın. Bala çaka bağıb otabız uşintip. Bala çaka? Oy, bala çakan nime? Zım ceşetler mi senin? Oy ne gramıtlı. Nasvay sat, bolsam koğun tarus sat. Koy, sen adam badam boğaysın. Айдаганын бир эчки ышкырын таш жарат. Алло. Барсыңбы? Алло. Эмне болду сага? Бирөө менен урушуп атасыңбы? Жок, бул досубуз өзү болгону бир эчки багат. Эми тимеле жеген тамагын көрсөң, оозуң ачылат. Бир эчки менен бир эшеги бар, ошого шунча кыйынсынган кишини ушул досуман көрдүмү? Бир эчки мененби? Эмнеси болсо да аман болсунчу. Жоролордун ичинен эң эле эркеси ушул. Анан, дагы кандай жаңылыктар бар? Айланадан кимдерди көрүп атасың? Мотош келет ат, мотош. Мотош? Мотош. Мотош дейсиңби? Ооба, мотош. Айланайын. Айылыңарда да ошондой жигит барбы? Мында атасынан калган 10 тонна көмүрү бар. Өзүнүн кандидатурасын айыл өкмөткө коюп, азыр элдерге бекер таркатып жүрөт. Чоңдордун баары ошондо болуп калбады. Ооба. Дагы кимдер жүрөт башка? Токтой тур, келип калды. Макул, сүйлөшүп ал, күтүп турам. Ne çıkalım kalacaka? Tuşa kalacaka? Ne oldu? Dağa kaçıp etken aylık ötüğü informasiya ver atasın mı? Yok. Kırgızsın mı, Kıtaysın mı? Ben hazır bu tövüp vereyim, sen bile başkaça süreceğim. Ben sana oğay figura versin, sıdırık ol. Hep bismillah. Kırgızsın mı, Kıtaysın mı deyim? Uçuk baba çoğu, ölüntülü verdik ellerdi, şöyle ikiniz izleşmeyin. Alo. Мотошуң эмне дейт анан? Мунун любой чиновникти уят кыла турган документи бар мунун. Да? Мурдага качып кеткен айыл өкмөт берген. Кой анда. Ооба. Дагы кимдер жүрөт башка? Мына. Атаңын чокусу келет ат. Ким? Атаңын чокусу келет ат. Эмне дейт? Атаңын чокусу. Эй бала. Оозуңа карап сүйлө. Эмне деп атасың сен, я? Жок. Мен менен тамашалаша турган болуп калдың беле сен. Жок, сен туура эмес түшүнүп алдың. Анын өзүнүн аты атаңын чокусу. Анан? Коя тур эми учурашып алайын. Макул. Кандай? Алло. Ой, сен түшүнбөй калдың окшойт. Биздин клубтун кароолчусунун аты атаңдын чокусу. Яды! Бул атты ким койгон ага? Угуп тур, бул мындай болгон. Айтчы. Бул жаңы төрөлгөндө атасы Россияда командировкада жүргөн болот. Анан байкуш апасы атасына ат коюп бер деп чалып атпайбы?
Алло, Ким бул? кандайсың Алышка? Келип кандай? Сүйүнчү. Болсун. Эмне болду? Өзүңүз заказ кылганда эркек да. Ойдогу ишти кылсыңбы? Атын ким койдуңар? Атын эми өзүңүз коюңуз. Эми атын мен коюп турган болсом, жашыман бери жакшы мактап кылып жүргөн ат бар. Атын Мактап койгула. Ким? Акмак? Мактап дейм. Шахмат? Мактап дейм, мактап. Акмак дейби? Мактап дейм, мактап. Акмак дейби? Мактап дейм. Шахмат? Атаңдын чоңкузу. Алло. 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 Бачы. Атаң чоксу дейби? Атаң чокус болсо атаң чоксу да. Дагы ойношторуң атын коюп алдың деп өмүр бою таяк жеп өтөйүнбү? Атаң чокусу. Балам. Ошентип бул сордун аты атаңдын чокусу болуп калып атпайбы? Ой, тоба. Шумду кур. Baylanam şu kızlardan gözümüşten sıkılıyorum. Ben bakıyorum jangatlara altın gidek mun çok şorun nanani. Aldım oktoğu deride. Sırların saklap gelip aytılbağın jomak bolup uçkun uçup sen nuru gözü yaltakkınday bolup nanani. Al digişler vatday bolup kol digiş biz çokday bolup keretey. Baylarım çizdiğim calım bağın cezim calım bay. Candayım değişik calım bay. Ay ay ay. Bizim kızlar da südürü oldu bu yeni çek. Gözler kuyup altın güz şıngırda oruç aşık bolup gelem büyüp nanani. Al jomok doğu deride. Sırlarım saçlap gelip aytılbağın jomok bolup uçkun uçup kısa nuru gözü yaltakkınday bolup nanani. Baylarım kızlarım calım bağın calım bay. Kendimden değişik calım bay. Ay ay ay. Aylarım yüzümde anın günüm bağın calım calım bay. Kadan hem daha şunda erkek olup kalsam Ya apam ne unutasın? Atam kursu öldürüksün. Kol değiliz biz çok doybolup gelecek. Ay, atam çoksu değilsin. Çıldırdın öldürün.
Неме тұрасың дон қойып? Елдің бары кетіп қалмадың? Ей, жабы ешігіңді. Жанатан бері тұрасың дон қойып. Бірдекені қалап қалған оқшайсың, Yok. Жабы ешікті. Oturmuyor kesin de. Otur, çok gidiyoruz. Ne ben ırkçı olsam caraşmayıp beken ha? İlyas'tan ne mi gemek hemen? Bir. Hey. Assalamu alaikum. Kırgız halkım. Assalamu alaikum. Hurmatlı. Ya, intayt dalarında. Assalamu alaikum. Hurmatlı Kırgız halkım. Andamızı sizlerden nazarınızlarda atandın çakısı. Rahmat. Hurmatlı Kırgız halkım. Andamızı sizler жақсы көрген, özüm жақсы көргенірді атқарып қояйын. Жаштық қайтқан бүден чынелі. Hayran yaştık yetken eken çınele. Yaştık kaytan düden çınele. Hayran yaştık kaytan düden çınele. Hayran yaştık yetken eken çınele. Yaştık kaytan düden çınele. Hayran yaştık kaytan eken çınele. Hayran yaştık kaytan bu den çınele. Hayran yaştık getken eken çınele. Ne oldu? Dur ne yaptı? Hayran yaştık kaytan eken çınele. Yuhuu! Rahmat. Анда месе урматтуу кыргыз халкым, мен сиздерге Эмне? Ушунчалык өмүр берип атасыңбы?
Мен жақында аэропорт болып шайланам. Бір тонадан көп өрел серге. Келістік бе? Манастардан сіздерге бір айтып берейін. Столды мында беріп қойсам. Азыр еже. Анда несі атаңдың шоқысы. Мектеп болады. Манас болып тұр, маназатқа болып тұр, Манастың ұлы Семетей, башында қырғыз Себетей, атам бұтам ат деді, қалатайды чап деді, байдықына бар деді, қымызынан іш деді, қымызынан бермесе қызына қаш деді. Артынан келген жеңесін, арқа башын тұқ деді, қапаға келген жеңесін, каналға башын тұқ деді, жетіп келген жеңесін, жерге башын тұқ деді, ұйлап келген жеңесін, ұлайға башын тұқ деді, қисаңдап келген жеңесін, ақиға башын тұқ деді. Қойып тоңдоған жеңесін, қылотқа башын тұқ деді, ой, соңдоған жеңесін, ойға башын тұқ деді, қуып келген жеңесін, құмға башын тұқ деді, сайрап келген жеңесін, сайға башын тұқ деді. Атайға шаштың ба? Тұр, мен жеңінде тұрма. Ama yeşil açık kısa. Tamam böyle. Anda nesi? Atamın çokusu. Hey, ne oldu? Hey, ne oldu ya? Hey, ne oldu ya? Hatum tahatum abicay sabicay ekibe meriya dünya. Oh ya. Ana, şundan da oldu. Turşalım. Bravo jigitler, bravo. Cüngüleci. Tuğanlar, mınday talantlar bizni Yemi bizdin aştoylarda şahardan artistlerdi caldap gelbeyle. Özümüzdün atаңдын çokusun tamada kılıp ırçın olmayı. Bravo! Sen emne, İsrail tağdırı çeçede olmalı kaldın mı? Yok. Ya, Kırgızsın mı, Kıtaysın mı? Narkabasın mı? Yok. Çarabayt bunlar. Çarabayt. Uyat kılan. Uy, ne gramotluy. Uyat bir attı çok öyle. Zor bol otatlarga. Daha bir şovuna keltir işerik. Hadi gidelim. Hey! Tosta! Çımçık soysodağı, kasap soysun degen söz var bize. Uyat kılat bizdin ayında. Dön! Kırak koyulardı beni. Gün kılgan bolboyt. Talantlılar da olmaz gerek. Ошондон улам Тумшук айылында кандай гана тойлор болбосун. Атаңдын чокусу жок болсо шаңга бөлөнбөйт деп уктум. Бирок жанагы Мотош деген досу мунун тамадалыгына каршы экен. Илгертеден салт экен, жорро күткөн март экен, дос болсо да жоролоруң ойлогондой шарт экен. Биз тургандай чогулуп, бири-биринен сураган, кандай жоро абалың деп деген сөзгө кубанам. Жоро, жоро, жоролорум, мен сүйүнсөм келесин, кучакташып, куттукташып, сүйүнчүңдү бересин. Жоро, жоро, жоролорум, мен кыйналсам келесин, башым ооруп турса дагы бозо куюп бересин. Эми достор уккула, укпай калдым дебегин, жорро менен досчулуктун айтып берем себебин. Жорро башка, дос башка, айырмасы бул жашта, кичинеби чоң болобу, сый болобу тояшта. Жорро, жорро, жоролорум, мен сүйүнсөм келесин, кучакташып,
tuttaşıp sevinçimdir beresin. Görüncen yaralarım ben kıynasam neresin. Başım ağrıp tursa dağı bozuluyup veresin. Günlerдің bir gününde bula yılda yaşagan Kadırbek Çanaş'tın şaharda okuyan kızına narından kudalar gelipti. Kime? Oy, kim var bu yakta? Hazır. Kim? Bu yakta arap koyasınlar mı? Kulduguz var. At girgile. Kayaktan geldiniz. Narından. Narından mı? Finalmayla geri vardınlar mı? Jakşı. Uluğunlar kim? Şu aldığınızda oturan kişi. Ha men. Ha siz mi? Ha bizde başta ulusuna tartat. Ha bizde olsa başta 200'üne tartat. Geçirip koyunuz. Biz jakta başta ulusuna tartat. Ha meyle. Ar жердің шарттарында görüş керек. Жақсы. Айтмакчы тойды тамаданы кинди шайлайбыз. Ha tamadаны mı? Тамаданы. Eme atağının çokusun. Эмне? Atağının çokusun. Туған. Не деп атасың, я? Görse Kadırbek Çanaş'tın şaharda okuyan kızı menen narından gelgen kudalardın balası kaçan ele. Bana ver gidekçe. Атаң çok uzayla uçtular mı? Ova. Ya. Ova. Rast oldu. Bağır men aytqanday bolot. Ya parça sen. Sen kaçan razı ol Türkçüler. Ben aytqan sizlerge. Ruslar. Bizden duyup Ne kalktı. ketmekten gelsin. Ne korkam ben? Балам, О. чоң ойып қалдың. Үйленіп, Орусияға барып, атаң таап келсең боло. Тек орыс қатынға қор қылбай. Апа, мен Россияны билбезем. Орусча сүйлөй албазам. Айланайын. Россияның эмнеси кыйын экен? Барасың дагы, магазин алдынан токтойсуң, түшөсүң. Где второй мама десең, любой көргөз берет. Марусяга жолугуп, это папа, я папа дейсиң. Ты мама, пошел нафиг мама дейсиң. Эй, корсураак жайың бар эле, кичине жумшагыраак болуп, пошел нафиг деген макулбу балам? Жок апа, сиз айткандай кылам. Бирок атамы өмүр көрбөсөм тааныбайм да. Ай, О. келе со десе. Сенин атаң Орусиянын эң сулуу жигити. Так что сен кыйналбай эле табасың? Апа. Жолдо баратып бир акча таап алсам 100 000. Россияга барып атам алып келет элем го. Таап алсаң деле бирөөнүкү бирөөгө жукпайт. Неге? Кокус акча таап ала турган болсоң, кимдики деп 3 жолу катуу кыйкырып коюш керек. Анан эси чыкпаса, ала берсең болот. Россия. Тор шерик, жигар тор, кайып болуп калсың. Закка отурганга болбойт. Закка отурба, катының кетип кал. Жер. Үйүңө жет. Ey, Gülçem, Gülçes'in var. Ben özüm bilem. Gittim koymadım. Karındaşlarım. Leylektir de sana. Yedim burayın dedi. Hey! Bu ne var? Ya! Özün ayıldan uçaskayı olsun. Ököz toz bolsun. Ya! Bol sıradan dire biletlem o. Ya!
Hey! Ne sana? Umi? Hani bunun da var mı? Toğuktu çıkargındağı kömürde alıp durup jolga gözümü görmey. Doy! Kişi, jata turgan jer tapay kaldın. Joğale! Akmakta sen. Kelesi o. Kele qarap koy bunu. Bilmey ala turasın. Men qarmayım qol jiboyun. Leylek, 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 kimdi sağındım. Şuntur san şerik. Oldu. Sen özür dilerim. Şerik. Yürüp kalgır alkaş, daha içip geldin ya. Kanda ister ayaş, jaksar oturastar, kıstar. Şu içip basıp bol jatkanı gene de at kep koyun dedim de. Mal jaş kalıdar, ayaşa. Yumurta jeymisasın. Yumurta mısır bu diye. Elingdi göreyim alkaş. Sen adamdı kuratın koy ya. Kaçan bir adam bolasın ya. Yok yumurtka, toğukların yumurtka tuğbay kalgan. Anda orozlarım ne kadar buluydu ya. Bilbim, oşo korozokon uşuluydu mine kılıp жүргөнүң örtü. Sağa tiygenden göre uşu inastranецке tiyip alsam, azır jırgap yaşamak eкен. Kayaktan sözler depas, adamdı yıldım yıkılıp. Hem özünüz bilesiz da. Gündüz bolup bu. Ey, sassıgan alkaş. Sende bir namus degen var mı ya? Uşinti içip temsilep жүргөндөн көрө ölüp kalbaysın mı? Ölüp kalbaysın uştan görö. Eline turup kalay sen sassıgan alkaş. Sen öldür almay atasın be. Ölüş gerek hazır. Hazır. Ölüңdü görüp kalayın. Men bugün dağımını kütüp degele peşembelik dep. Ölüңdü görüp kalayın. Unçukpay makul dep kocaman жүргөнүm бар, муну күтүп отурбай эле. Байлы жата берсем болбойт беле, а? Муну күтүп отурган менен деле. Баары өзүм жалгыз эле жатмак экен ғой. Ölүңдү көрүп калайын сенин десе унчукпай койсо муну кара. Жүрөгүн түшүрүп, белиме жипти байлап туруп, ап басып алам. Анан көрөсүң, бакырып жат. Мына, азыр көрөсүң, азыр көргүлүп гана көргөзөм. Сага. Hazır çıkkanыңda жүрегің түсіп қалады. Көрсетім мен саға өлгенді. Çıkpaysың бе? Қашанға чейін асылып тұрам мен, келбейсің бе? Иностранец кетті, өткені иностранец. Таварсығың деле толғандыр. Шығасың, бар бер шығарасың. Uyku gelip ketті. Çık, çık. Men uqtadım, uqtab atam. Aylanay Kuday, bu emnine şumduk. Emni olup ketdi. Ey kim var? Jardamga, militsiya. Kimdele çıksan ölösün mü? Ölüp kalayın dedim o, taң atkança. Kayaka emet, seç buna onu. Ey!
Kelgenimiz ölüp kalıp tamaşalarını koydum öyle de. Şoruz katıp kalgan turbayby. Emne bolup turana? Özünçe aslında ölüp kalıptır, karabaysınbı? Ölüp kalıptır. Sen neme kılıp çek dur, men neme kılayım? Koşnaları çakırıp geleyim. Geleso. Hey öldüm. Ne payda çıktı emi? Özüm nele şorum. Şariatqa da tuğru gelbeyt bunu. Ha? Kilit? Beğenen durayım. Kapı ettin. Kapı edin. Estağfurullah. Kapı edin adamı. Örbeğe kalktığında kahvacımın tüyünü kırgan, altında altını ölü altında mı oğlum? Gündeme sen alıyorsun bu. Sana kaç olup durayım dedim. Karabaysın tükeni. Et orada atkan yerinden karma oldum. Çek. Hazır. Buraya. Örbeğe kalktın hoca jakşı oldu rey. Karasın. Kayaktan mırasın. Et, Momdaya katip olsun. Karma oldum. et kariyerge girdin, et davulattı özün ölbeğe kalganın jakşı oldu rey. Tor adam. Biri bolganın öyle jakşı bizge. Ture. Ужас. Turayda. Estağfurullah. Gide. Huday. Bir tane uğur oğlu. Et turdu atıptır bu. Karabaysın bu. Ölbeye kalganing jakşı bolup turay, bolboso etten ayrılma. Rahmat. Alo. Barsınbı? Emne dayının жоқ? Barmın? Degele çalmaysıngo. Uğulup atat. Sыйланан. Жаңылыктарың деле көбөйүп калгандыр. Жаңылыктар укмуш досум Айтчы. Жанагы өңкө деген досум бар эмеспи, алкаш. Келесо десе. Ошол аялына таарынып, асынып алып. Өлдү. Ал кайдан өлмөгеле? Колтугунан асынып алыптыр. Ойламайм. Муңган адам мойнунан асылат го. Анын мойнунда кытыгысы бар окшойт. Ошого бүгүн о иностранецтин жалгыз эчкисин союп, түлөө өткөзүп атабыз. Туура кыласың. Антип койгон карабаң. Туура. Жоролор чогулуп атабыз. Ана кечинде вечер жасайт турбайсыңарбы? Ай, молодцы! Кана, олина, жоролор, ушул өмүкенин алтын башы аман калган үчүн тилегенибиз эми дагы аяш экөөң ынтымакта болуңар. Жаманчылыкты аманчылык жеңет дегенде ушу Кудай жолуна ушуну курбанчылык жалап атабыз. Мындан ары жакшылык болсун, жоролор. Амин. Аллаху акбар. Сая бергиле. Көтөр. Өзүңбү? Сачма. Мейле. Молодец. Ай, бечара. Tartmayısın. Tartma onu. Oğlan. Kaçma olacaksın. Tuvalet var kılınçı. Bütün neyi barazın. Günüm jatarak bu. Bardele geldik, başla vereyim. Hurmatlı tuğanlar, buna bugünkü saltanat geçeceğizde bir şandı kol çavalar mı başla vermeyelim ha? Hey! Geleso. Ne? Eline kat. Bu yerge tavadan gereği yok. Sağan de bu yer toy bile. Ya! Bu yerde tülüğü ötürdüm. Geleso. Aynı dışarı benden lazım. Otur. Daha başlayıp koyduk iken. Tamada da koysa jaman koyuna gelsin. Otur. Oldu ki. Başlayıyoruz. Hurmatlı tuğanlar,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisinin manisi şunday. Bu adamga candağı amanat bolup berilgende. Öz canınızı özünüz kıygan bolsak, şu Allah'ın aldında kıyanat kılgan bolup kalabız. Buna geçe tuğgandar tamaşlaşıp asıngan eken mınday tamaşlaşkanга da oldu. Şariatga tuğra gelbedi. Kana mese bir dua kılaylık, amin, şuyda tıyçılık, amançılık bolsun, toylar toygulansın. Daima mına şintip aylığız menen oynap gülüp jüre görelik. Emka, mıday monda şoğlarını tadap jür. Uzun çaçı bar ede, gözleri karede. İndevedim canında, ikisi var ede. Canına ne diyorsun? Uşu ırığın ardından bir caş dost silahırın öyle. Gel. Mayli, mına dostlar. Bitti akılmandan bitti kişi, mına antip suragan eken ede da. Ne dep? Bu dünyada baktılılık nime de dese, sen baldarının baktılılık yaşatkan görsen, şu baktılılık degen eken dostlar. Şunun için dostum baktılı ol. Baldarın baktısında ömrün uzun bolsun. Yaşakan baktılı bakla. Ömürlü ol. Ölme dostum. Rahmat. Ayalın sıyla. Ayalın ömrü uzun bolsun dostum. Valla. Ömürler uzun bolsun. Dilleri kıska olsun. Javozun de. Kaday. Jönlü gülüyor. Gel. Allah iyi. Surbay. Badrandı. Al oturlar. Özü Baydılda sarna koyup tuğra aytkan eken. Ime deptiler ve? Ayalдар үйдөн bark eken. Бирок акылдан бир аз тайк экен. Бала эле төрөп берген болбосо, бал талап салчу калк экен. Ötçe Motoş, sen kaçan bolsa da narazısın özü. Tuğulganına narazısın. Жиңетип оозун жапчы. Yok, gülkü menen dostlar. Toradasın. Beyiş yenenin tamamında deyik. Ayal zatın sıylaşıyoruz gerek. Ot. Gerek bolsa bulardı koldan gelse jelkeye götörüp alıp jürüşübüz gerek. Gegile dostlar, alıp koyalım. Ras aytasın. Cağımda can var, şerik. Moyunga kötörüp jürüş gerek bular. Moyunga çıkkandan keyin başka özlerle çıkalar. Birok biz ayal zatın sıylaşıyoruz gerek, turabı. Таланттарды издейбиз аттуу телесынак болуп өтмөкчү. Эске сала кетсек, байге фонду 100 000 сом. Андыктан таланты бар жаштарды сынап Koyçey, bular degen kayaktagı ele talanты жоктор деле алып чыгыша беришет. Barına mına bizdin ayaştan ötörü жок. Дайт десең ырдайт, талант десең талант, красавчик десең красавчик. Еш. Ятам чоксу. Sen 100 000 сом табасам, Москвадан барып атамдап келем дедің бе де? Мына досым, Құдай саңа берді. Menden çıkpayt dep jüre berseň, jüre beresиň da ayıldan çıkpayt. Turabı dosum. Barşym gerek. Jarabayt bunaga. Nege? Uyat kılat. Nesi jarabayt? Emnege jarabayt eken? 100 000 som utup alsa jaman bu. Hey. Tamam bu. Munuňa bizdin ayıldy şermende kılat. Bakbaş gerek. İyigilikке jetiş üçin korkpay adam taşlaş gerek. Çireyle koyotu kesiger. İyigilikке jetiş üçin adamda sponsor degen boş gerek. Munuň da şaharga barganga da jol kiresi jok. Oy неграмотный. Nege jol kiresi jok eken? Tap berебиз. Hazır ayıldağı yaşlar şaharga ketip kalgan. Kempir çaldar kıynalıp jumuşçular jaldab işletip açat. Şolardın sularını taşıyız, otundarını jarabız, agarattарын işteybiz, puldu kılabız. Atağın çokusuna berебиз, barıp kelet. Özüz ile sponsor bolabız. Turabız joralar. Amin. Ey şerik, kayaka? Hey! Munuňa erteň bizdin ayıldy uyat kılat. Erteň şaharga barganda atyň kim dese, ataňdyn çokusу dep. Kaýerden bolosуň dese, tumşukdan dep. Televizorda aytat eken da. Ataňdyn çokusу. Hey, Jamalettin aty böwür bazar bolat dep. Har kim özüniň işin kılsın. Ya, kantip karolçu ırçı bolup ketsin. Karap turgan işlerde bizdin ayıldy uyat kılat. Meni bir aytdy deýsiňer. Ataň çokusу. Sen kapı olbo dostum. Düşman da alıstan izdebe deyt. Turabı dostum. Gördün mü ana motoşun nemdetip çıkıp ketip atkanын? Ya, turabı? Sen eş nersen oylobo dostum. Biz turabız. Biz jardan berебиз. Turabı? Oğla cigarlar.
Biz de ketelim. Koyum ke biz Koy ketelim. koy Ayaş. İşte camgır jağıp atat. Men töşök salıp bereyim. Mayli. Meyli jatsa jatsa. Kettik. Bizge uzundan çoğula salıp ber. Biz Komsomolsk'e çoğula jatolog. A bolp tur, hazır salıp bereyim. Erten bilen Şabaşkaga çıkış gerek. Ha, to'g'ri. Yok, bismillahirrahmanirrahim. Yok. Selamun aleyküm. Hey! Tönedin ana şarga. Zilda. Özün kayakka? Şarga aradım. Miting bolup attır. İşleyenler geliriz gerek. Hey, getireyim ne kılasın hey? Hayır orduna oşan biri ögület da. Ortada jönele bizdi kıynap atasыңар. Mına, miting bolup attır dep, Satürkтердин баарын чакыртып атат. Эмне, коркотасың ба? Hey, силерден көрдүм да. Ок менен атып атат, таш менен кууганды. Сен коркотсаң калчы тиге тибей. Койгула. Кыз деген жата жоксуң. Автобуста келип. Отур давай, башка. Болла. Азыр митингди баштайбыз. Бол, кир. Тартып. Жакшы. Жакшы. Мынаны кармап алгын. Макул. Трест көрсөтүп отуралды. Ой, кечиресиз. Ой, kechirasiz.
Айылда да ушундай балдар барбы? Ağlamga жол айылдан башталат да. Шаарда эле болот экен. Айылда эле болот турбай. Amca! Kaçın! Ne oldu? Yok et. Ay. Geçirip koyunuz bay kesin. Gözüne qarab baspaysın mı? Ay, koygula uruşpagılar. Ataylı tevil atmayım. Daha bir jol tevil aytırgan bolsaң. Коомдук жайда этиканы сактаган. Мына. Сөзүңүзгө тарасып кой. Бул өлгөнү калган эми. Ол эми. Качымындай. Түшүп кетейин. Кабет байке, кабетпеңиз байке, мен атайын болот. Мен жакшы. Жакшы барыңыз, красавчик. Жатқан жеріңіз жайлы болды. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal mustakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağzûbi aleyhim velezzâlîn. Bismillahirrahmanirrahim. İnna vataynakel kevser fasalli li rabbike venhar. İnne şâniyeke huvel abtar. Subhaneke rabbil izzeti amma yasifun. Vesselamu alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Allahu ekber. Xudo. Bu. Stop. Kızlar. Tanışıp almaylı. Hazır girelim. Benim adım Gula. Atancı kızı. Eşek.
болчу. Не? Дурак. Өзім атым ошындай болсам не қылайын? Дайым үлішін төреткесіңер да. Қоқыс ақша табыла тұрған болсаң, кимдики деп 3 жолы қату қиқырып қойыш керек. Ана несі шықпаса, ала берсең болады. Кимдики? Я. Bir нәрсе dediniz mi? Жо, мен өзім үшіндай адатым бар. Кимдики? Кандайсыңар, отурасыңарбы? Бул бала жатканда бутунда. Ошону айтсаң, качан болсо бутундагысын чечпейт. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кел. Кандайсыз? Жатақханаға қаншаға жеткіресіз? Қайсы жатақханаға? Адамдар жашай тұрған жатақхана бар ғой? Жатақхана? Не, бара тұрған жерің жоқ по? Ооба, мен шаарда тааныштарым жоқ. Бираз кичине Отур, арзаныраак жакшы. жүрөт. Макул. Bismillah. Так, досum. Атын ким senin? Атаң чокузу. Öldün go dadың. Не? Өзүңнүн атың ошондойбу? Ооба, өзүм атым ошондой. Жакшы ат экен. Так, мындай кылалы. Шаардын жатаканалары кымбат. Мен үйүмө эле барып жат. Жатакананын жарбын акчасын бересиң. Макул, жакшы болот анда. Акча деле сурабайт делем. Экинчи аялымдын туулган күнү болуп атат. Түшүнөсүң да. Үйүңдө ким бар? Аялым бар. Бирок акча алган билбейсиң, эй. Неге? Сени классташым деп коеюн. Сен неге мындай тыкалып сүйлөп атасың? Мурун казино ойночумун да. Азыр казинолорду жаап салгандан бери ойлоно берип түздө болуп калгам. Неге? Депрессия. Баса. Аялыма катуураак сүйлө, Неге? Кулак укпайт. Акыры сүйлөсөң мени жамандап атат деп капа болом. Жүр. Түшүнөм андайды. Кел досум. Отур досум. Сен телевизор көрүп отуруп тур. Мен ашыңа айтайын, чай койсун. Ме? Макул. Келдиңизби? Келдим, кандайсың жаным? Айылдан бир досум келиптир да. Жүр тааныштырып коеюн. Жакшы келип олтурбу? Жакшы. Катуураак сүйлөгүн кулак укпайт. Катуураак сүйлөгүн, макулбу? Эмне дүлөйбү? Макул.
Senin atan o Rusya'nın en sulu jigiti. Gel. Sal dastarkonungdu. Dostum bolo tanışıp al. Kuş gelipsiz. Yaxşı gelip aldınız mı? Yaxşı kandaşsınız. Yaxşı gelip aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Aylapa tinch mı? Tinch, Xudoga shukr, yaxshi. Gel, çaydan koy. Yaxşı. Geliniz çaydan içiniz. Ha, rahmat. Moğur çayı жақшырдайды. Ооба. Öldük go dadın. Bu da nesi жақсы görürsün. Kıstıkıdek kılıp. Жақшырчы бұл. Жақшырдай. Ağayla sıyıp kalba dadın. Sizler çay içip oturgula. Çarçagan bolsanız balkonga төшек салып koyayın. Жеңіл uqtаңыз, maqul bu? Maqul, rahmat. Ben barıp жұмышымды қылайын. Бар өр. Oh, tamam. Bugün ürdetelim bu ben. Oh. Koy durayım ben. Oh. Oy ayaş turdunuz bu. Ova turdum. Çay içip ketmeysiz mi? Жоқ, мен bir жаққа шашылып Dostumuz кетіп оғатайын bu? Жоқ, ойғатпайлы ғой, ұқтай берсін. Ана мен өзім çalam. Жақшы барыңыз, жақшы жет алыңыз, келіп тұрыңыз. Мақұл. Жақшы барыңыз. Öyle. Елігіңді көрейін, дүлей. Қара жерге кір. Kulağımın жерге кір. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Gelin. Bölgenen var mı bölgenen? Ya. Bölgenen bölge. Tamaşa görürsünüz. Yok tamaşa mı? Şonday deseniz. Soğuk ötüküsüne cötöldarınız var mı? Ha var cötöldar. Beriniz şişirlerden içi olsam bulut. Bulut. Buna gel. İçip aldınız mı? Ne? İçip aldım. Eme men adaşıp sizge iç ötköldarı ver ona turbayım mı? Emim ne oldu mı? Ha hiç dersemez. Bunu içkenden keyin içinizi ötüp jötölüşten korkup kalasınız. Gelip durun. Barın men istesengер eldim barın büt kırıp bütözüngер. Getezde soğuk bir cıldızı soğuk eкен. Baştaldı bana.
экен. Мотош кылбай. Пикетке кеткен балдар ушуларбы? Жакшыларбы? Кандайсыздар? Жакшы. Шаар тынчпы балам? Тынч, эже, тынч, ошо. İşte alбааларын кетирип, иштегендерин коюп бере алабыз. Элге кызмат кылыш керек, элдин проблемасын чечиш керек, эл үчүн иштеш керек, саясатчы деген. Путуңа неме болду? Кечинде катыраак тырмап, сыйрып алыптырмын. Ушу кичинекей неме үчүн бар жогун байлап аласың. Балдар, бүгүн кеч атаң чокусун телевизордон көрсөтөт экен. Көрүп койгула, Ие, балдар, бүгүн атаң чокусу баш байгени утуп келсе, кантип тосуп алабыз? Кантип тосуп алмак элек. Кадимкидей эле тосуп алабыз. 100 000 сом утуп келсе. Аракка сындырабыз да. Арак эле болсо болду экен да сага. Эмне болсо да биз досторубуз. Жакшылап тосуп алышыбыз керек, уят болушубуз керек эмес. Туурабы? Туура айтат, Өткөндө мен телевизордон бир жигитти көрдүм. Чет мамлекетке барып, оюнга чыгып 100 000 евро утуп келди эле. Зор тосуп алышты. Самолеттон түшөрү менен жанына зор сон кыздар келип туруп, нанды сунду дагынан нанды жейсиңби деди. Нан жейсиңби дебей. Кыргыздын сулуу кыздары нан менен тосуп алышат. Анысыны билбедим кой. Анан жаңкы жигитти ушунчалык достору сүйүнгөндөн асманга ыргытышты сүйүнгөндөн. Анан кийин жаңкы баланы бир машинеге салып кетишти. Жуда узун машина экен баякыям. Лимузин бекен? Лимузин бекен. Шо узун экен дабы. Шонун бардыгын кечинде телевизордон көрсөтүштү жаңылыктардан. Мына достор, көрдүңөрбү? Эртең Кудай буйруп, досубуз баш байгени утуп келсе, биз да ошентип сон тосуп алышыбыз керек. Бизди дагы телевизорго чыгарат да, туурабы? Биз ам телевизорго чыгабыз. Кыргыз көйнөк кийген сулуу кызды каяктан табабыз? Мен табам. Сонун кыз. Сулуу. Фигурасы кандай, Мощный. Тарт. Даярдап кой, ошону биз уят кылайт досом. Даярдап коем. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Башат телерадио компаниясы тарабынан уюштурулган "Биз айылдык таланттарды издейбиз" кароосунагын баштоого уруксат этиңиздер. Анда эмесе келиңиздер, урматтуу туугандар, бүгүнкү биздин кароосунакка келген улан кыздарды тосуп алсаңыздар. Биринчилерден болуп, Кара Суудан келген Адилет аттуу бийчи жигитти чакырмакчыбыз. Элеми алдыңыздарга, урматтуу туугандар, аккордеондун 24 баскычын чимирде ойногон сиздердин кол чабыңыздар менен сахнага Абай мырза. Алдыңыздарга Каралжадан келген таланттуу мырза жигитибиз сиздердин кол чабыңыздар менен Кутман Султанов тосуп алыңыздар.
айтат сүйгөнүн, алдатып коюп жүргөнүн, кафеге күндө киргизип та подарка берип жүргөнүн. Мен дагы айтып берейин, алдамчы кыздан бир сабак, дак салып уз жүрөккө да дарди зар көзөл актамак. Караңгыда жол бассаң, панарың болуп жүрөйүм, күнүгө келип суу алган краның болуп жүрөйүм. Тансага барсаң жаныңда мен охранаң болуп жүрөйүм. Кидат этип кетсең да дагы эле сени сүйөйүм. Жашырбастан түзеле сурабайм не бар оюңда, алып качып кетемин да келинчек болсоң сонумда. Чырайыңа чырмалган туткунуң менмин турungда, кактасаң да өзүң бил, алдасаң да өзүң билей, паспортум сенин колуңда. Кактасаң да өзүң бил, алдасаң да өзүң билей, паспортум сенин колуңда. Әлем алдыңыздарга биздин кийинки аттанышыбыз Тумшуктан келген атаңдын чокусу. Келиңиз, атыңыз да өзгөчө экен. Рахмат. Туй yaptı. Al görsün kıybay jür, canında jürsem sıylay jür, canından uzak men getsem, jalım de hırday jür, jaştık jalın çağında, oynop gülüp jalında, tağdır berse arga çok, tağdırlaşın tarımba, hoş bol beni sağınba, tağdırlaşın tarımba. İki dal görsem kıybay jür, elinde jürsem sıylay jür, elinden uzak men getsem, ermegimde hırday jür, jaşlık jalın çağında, oynop gülüp jalında, tağdır berse arga çok, tağdırlaşın tarımba, hoş bol beni sağınba, tağdırlaşın tarımba. Görsen kıybay jür, üyüngde jürsem sıylay jür, üyüngden uzak men getsem, ümitimde hırday jür, jaştık jalın çağında, oynop gülüp jalında, tağdır berse arga çok, tağdırlaşın tarımba, tağdırlaşın tarımba. Ayıldı talantlardı Tandayım sattуу кароосунакта биринчи орунду ээлеген сиздердин кол чабыңыздар менен Кутман Султанов косоңуздар. Ал эми кийинки биздин конкурсантыбыз экинчи орун Абай мырза. Ал эми байгелүү үчүнчү орунду ээлеген кара суулук бийчи жигит Адилет мырзаны тосуп алыңыздар. Жана ошондой эле Шаңкылдон келген Оразбек Мадаев. Ал эми урматтуу туугандар, бүгүнкү биздин конкурста эң акыркы орунду ээлеген сахнада Тумшуктан келген атаңдын чокусун тосуп алыңдар. Энең бурайын. Эми ага таарынып калды окшойт. Бизде болбосо бизде жок дегендей капа болбойсуз, мейли. Ой акмак десем, мурага айтканмын мен. Биздин айылды уят кыласың деп. Келген сен айылга шашпагым.
Анда эмес урматтуу туугандар, биздин көрсөтүүбүз аягына чыкты. Ал эми ким чыныгы жеңүүчү болду? Сиздер SMS аркылуу тандап алсаңыздар болот. Ал эми жыйынтыгы эртең чыгат. Встречай, дед. Жок. Мен ичпейм. Извини, я забыл. Вы, кыргызы же, любите настоящий кумыс? Ооба. Эгерде сен кымыздын даамын билгенде, бул пивону ичмек эмессиң. Скучаешь, старый? Ооба. Кымызды сагындым. Кыргызстанымды сагындым. Айылымды. Бул куштардын үнүн. Жеримди сагындым. 30 жыл мурда бул жака команда баткага келип документтерин жок калып кеткен. А дети есть у тебя, старый? Ооба. Бир балам бар. Бирок аны өзүм да көргөн эмесмин. Аты Максат. Ошол. Уулум чоңоюп калды. Буйрса мени бул жерден алып кетет деген максатта жүрөм. Не переживай, дед. Он заберет. О, Ачан. Ой, сколько раз вам говорю. Меня Женя зовут. Не Женя, а Женя. Макул, Жена, макул. Вас не изменить. Ахмак, мен саған айтып берем, біздің ұят қарасың бе? Екінші жасыңызда ордасы болмай. Үшінші ордасы болмай. Ақыр. Тұрғайын сен. Бірге аласың. Жейм аз. Тоқта. Тоқта. Бірге бері. Тоқтады адам мен. Башын жарамазыр. Қой. Ташта, тоқта. Андай қылғанға болмайды. Қой. Тарпыл. Анан албайсың бе? Айтып бересің бе? Ооба, айткансың. Эми албай кыш деле аракет кылбадыбы? Что ж болот атay? Ой, балага калды. Аралашасың. Болду. Кой. Бүтүн кыргызстанга. Мына ачтым. Бак-бактар. Укпайт тагыр кишини. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кечээ өткөн биз айылдык таланттарды издейбиз аттуу кароо сынактын жеңүүчүсү болуп, Тумшук айылынын тургуну Атаңдын чокусу табылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова эжекебиздин колдоосу менен жана көрүүчүлөрдүн жиберген SMS-тери менен урматтуу Атаңдын чокусу, сиз биринчи орун 100 000 сомдун ээси болуп табылдыңыз. Студияга келип, сыйлыгыңызды алып кетсеңиз болот. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар. Ура! 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 Ошентип Атаң чокусу 100 000 сом утуп келип, кечиресиздер, азыр